Munyarwanda munyarwandakazi, nawe muntu urangwa n'ubuntu, kuwa gatatu ku itariki 14 z'ukwa cumi, fata akanya uzirikana abantu bose bazira akarengane. Zirikana Kizito Mihigo wishwe urw'agashinyaguro. Uzirikana abantu bose bafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020, inzirakarengane zarushijeho kwiyongera. Bafunze Theophile Ntirutwa, Barigisa Venant Abayisenga. Bafunze umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga tuzi ku izina rya Cyuma Hassan. Muri uyu mwaka kandi Paul Rusesabagina yarashimuswe. Abo bose biyongera ku bandi benshi bamaze imyaka mu gihome nka Deogratias Mushayidi, Dr Theoneste Niyitegeka, Dr Christophe Mpozayo, Dr Joseph Nkusi n'umunyamakuru Focus Ndayizera, kimwe n'abandi benshi barigishijwe. Ibuka Boniface Twagirimana na Gerard Niyomugabo. Ibuka Anselme Mutuyimana na Sildio Dusabumuremyi, bishwe urw'agashinyaguro umwaka ushize. Urutonde ni rurerure ntawarurangiza. Kuri iyi tariki ya 14 z'ukwa cumi, ni umunsi ngarukamwaka wiswe Ingabire Day. Ni umunsi wo kwibutsa ko tugomba guharanira ko imfungwa zose za politiki n'izizira ibitekerezo zifungurwa, ko u Rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko no ku mahame ya demokarasi. Kuri 14 z'ukwa cumi saa 6 z'amanywa, ifatanye n'abandi, aho waba uri hose haguruka kandi uhagarare wemye. Fata iminota 5 uzirikana abo bose bazira akarengane. Shimira kandi uzirikane abishwe bazira ukuri no guharanira ubutabera, abazwi n'abataramenyekanye. Zirikana abafunzwe bazira ibitekerezo byubaka. Zirikana izo ntwari zifungiye hirya no hino mu Rwanda, zizira gusa gusaba ko uburenganzira bwa buri munyarwanda n'ubwawe burimo bwubahirizwa. Ni umwanya wo kwibaza uruhare rwawe mu kubaka u Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko na demokarasi. Abashyize hamwe nta kibananira.